Многие люди любят слушать эту музыку. Viele Menschen hören diese Musik gern. Viele Menschen hören diese Musik gern. Ты купишь эту машину? Kaufst du dieses Auto? Kaufst du dieses Auto? Ты видишь того мужчину? Siehst du jenen Mann? Siehst du jenen Mann? Хочешь посещать этот курс? И мы должны вежливо спросить: Möchtest du diesen Kurs besuchen? Möchtest du diesen Kurs besuchen? Я люблю носить эту обувь. Ich trage diese Schuhe gern. Ich trage diese Schuhe gern. Художник хотел бы нарисовать эту девушку. Der Maler möchte dieses Mädchen zeichnen. Der Maler möchte dieses Mädchen zeichnen. Вы знаете того художника? Kennen Sie jenen Maler? Kennen Sie jenen Maler? Ты возьмешь этот стул? Nimmst du diesen Stuhl? Nimmst du diesen Stuhl? Я люблю приходить в это кафе. Ich besuche dieses Café gern. Ich besuche dieses Café gern. Я даю эти цветы Бригитте. Ich gebe diese Blumen Brigitte. Ich gebe diese Blumen Brigitte. Он читает эту книгу с интересом. Er liest dieses Buch mit Interesse. Er liest dieses Buch mit Interesse. Я ношу часто то пальто. Ich trage jenen Mantel oft. Ich trage jenen Mantel oft. Мы открываем это окно. Wir öffnen dieses
Fenster. Wir öffnen dieses Fenster. Я не беру этот чемодан. Ich nehme diesen Koffer nicht. Ich nehme diesen Koffer nicht. Я даю тебе ту газету. Ich gebe dir jene Zeitung. Ich gebe dir jene Zeitung. Она приносит эту сумку в кухню. Sie bringt diese Tasche in die Küche. Sie bringt diese Tasche in die Küche. Вы дадите мне те книги? И здесь у нас невежливая форма. Gebt ihr mir jene Bücher? Gebt ihr mir jene Bücher? Учитель рекомендует мне этот учебник. Der Lehrer empfiehlt mir diesen Lehrbuch. Der Lehrer empfiehlt mir diesen Lehrbuch. Ты возьмешь ту куртку? Nimmst du jene Jacke? Nimmst du jene Jacke? И мы переходим к указательным местоимениям в дательном падеже. Они дарят этому ребенку мяч. Sie schenken diesem Kind den Ball. Sie schenken diesem Kind den Ball. Вы даете тому учителю тетради. И мы обращаемся здесь к людям, с которыми мы на «ты» во множественном числе. Ihr gebt jenem Lehrer die Hefte. Ihr gebt jenem Lehrer die Hefte. Мы показываем этому гостю квартиру. Wir zeigen diesem Gast die Wohnung. Wir zeigen diesem Gast die Wohnung. Она дает тому мужчине тарелку. Sie gibt jenem Mann den Teller. Sie gibt jenem Mann den Teller. Зонт принадлежит той даме. Der Schirm gehört jener Dame. Der Schirm gehört jener Dame.
Секретарь приносит этому посетителю чашку чая. Ну, здесь у нас будет существительное женского рода. Die Sekretärin bringt diesem Besucher eine Tasse Tee. Die Sekretärin bringt diesem Besucher eine Tasse Tee. Пациенты дарят этому врачу цветы. Die Patienten schenken diesem Arzt Blumen. Die Patienten schenken diesem Arzt Blumen. Общежитие нравится этим студентам. Das Wohnheim gefällt diesen Studenten. Das Wohnheim gefällt diesen Studenten. Продавец показывает этому покупателю товар. Der Verkäufer zeigt diesem Käufer die Ware. Der Verkäufer zeigt diesem Käufer die Ware. Пальто принадлежит той девушке. Der Mantel gehört jenem Mädchen. Der Mantel gehört jenem Mädchen. Отель не нравится тем туристам. Das Hotel gefällt jenen Touristen nicht. Das Hotel gefällt jenen Touristen nicht. Документы принадлежат тому продавцу. Die Dokumente gehören jenem Verkäufer. Die Dokumente gehören jenem Verkäufer. Велосипед принадлежит этим детям. Das Rad gehört diesen Kindern. Das Rad gehört diesen Kindern. Мы показываем этим гостям дом. Wir zeigen diesen Gästen das Haus. Wir zeigen diesen Gästen das Haus. Машина принадлежит тому бизнесмену. Das Auto gehört jenem Geschäftsmann. Das Auto gehört jenem Geschäftsmann. Мы показываем реферат той учительницы. Wir zeigen die Referate jener Lehrerin.
Wir zeigen die Referate jener Lehrerin. Они дают этому сотруднику номер телефона. Sie geben diesem Mitarbeiter die Telefonnummer. Sie geben diesem Mitarbeiter die Telefonnummer. Здесь стоит чашка со свежими фруктами. Hier steht eine Schale mit frischem Obst. Hier steht eine Schale mit frischem Obst. Здесь стоит стакан с красным вином. Hier steht ein Glas mit rotem Wein. Hier steht ein Glas mit rotem Wein. Здесь стоит стакан с холодным шампанским. Hier steht ein Glas mit kaltem Sekt. Hier steht ein Glas mit kaltem Sekt. Здесь стоит стакан с безалкогольным пивом. Hier steht ein Glas mit alkoholfreiem Bier. Hier steht ein Glas mit alkoholfreiem Bier. Здесь стоит бутылка с настоящим фруктовым соком. Hier steht eine Flasche mit echtem Obstsaft. Hier steht eine Flasche mit echtem Obstsaft. Здесь стоит чашка с теплым молоком. Hier steht eine Tasse mit warmer Milch. Hier steht eine Tasse mit warmer Milch. Я ем булочки с вареной ветчиной. Ich esse Brötchen mit gekochtem Schinken. Ich esse Brötchen mit gekochtem Schinken. Здесь стоит чашка с черным чаем. Hier steht eine Tasse mit schwarzem
Tee. Hier steht eine Tasse mit schwarzem Tee. Здесь стоит чашка с крепким кофе. Hier steht eine Tasse mit starkem Kaffee. Hier steht eine Tasse mit starkem Kaffee. Здесь стоит тарелка со свежим хлебом. Hier steht ein Teller mit frischem Brot. Hier steht ein Teller mit frischem Brot. Здесь стоит тарелка с прекрасной колбасой. Hier steht ein Teller mit feiner Wurst. Hier steht ein Teller mit feiner Wurst. Я ем хлеб с соленым маслом. Ich esse Brot mit gesalzener Butter. Ich esse Brot mit gesalzener Butter. Я ем хлеб с копченым салом. Ich esse Brot mit geräuchertem Speck. Ich esse Brot mit geräuchertem Speck. Здесь стоит тарелка с холодным жарким. Hier steht ein Teller mit kaltem Braten. Hier steht ein Teller mit kaltem Braten. Здесь стоит тарелка с горячим супом. Hier steht ein Teller mit heißer Suppe. Hier steht ein Teller mit heißer Suppe. Я хочу хлеба с черной икрой. Ich möchte Brot mit schwarzem Kaviar. Ich möchte Brot mit schwarzem Kaviar. Я ем хлеб со свежим медом. Ich esse Brot mit frischem Honig. Ich esse Brot mit frischem Honig. Я ем булочки с острым сыром. Ich esse Brötchen mit scharfem Käse. Ich esse Brötchen mit scharfem Käse.
Вы хотите светлое или темное пиво? Möchten Sie helles oder dunkles Bier? Möchten Sie helles oder dunkles Bier? Ты любишь красное или белое вино? Magst du roten oder weißen Wein? Magst du roten oder weißen Wein? Я бы хотел купить этот свитер из чистой шерсти. Ich möchte diesen Pullover aus reiner Wolle kaufen. Ich möchte diesen Pullover aus reiner Wolle kaufen. Он зарабатывает хорошие деньги. Er verdient gutes Geld. Er verdient gutes Geld. Две булочки с вареной колбасой, пожалуйста. Bitte zwei Brötchen mit gekochter Wurst. Bitte zwei Brötchen mit gekochter Wurst. Ты пьешь зеленый или черный чай? Trinkst du grünen oder schwarzen Tee? Trinkst du grünen oder schwarzen Tee? На завтрак я ем теплый хлеб, свежий овощной салат и пью горячее какао со сладкой выпечкой. Zum Frühstück esse ich warmes Brot, frischen Gemüsesalat und trinke heißen Kakao mit süßem Gebäck. Zum Frühstück esse ich warmes Brot, frischen Gemüsesalat und trinke heißen Kakao mit süßem Gebäck. Бензин производят из сырой нефти. Benzin produziert man aus rohem Erdöl. Benzin produziert man aus rohem Erdöl. Свежий хлеб вреден для здоровья. Frisches Brot ist ungesund. Frisches Brot ist ungesund.
Больному человеку необходим свежий воздух. Der Kranke braucht frische Luft. Der Kranke braucht frische Luft. После пробежки всем хочется пить. В русском предложении у нас нет прилагательного, но в немецком оно будет. Посмотрите эту фразу. Nach dem Laufen haben alle großen Durst. То есть дословно после бега у всех есть большая жажда. Nach dem Laufen haben alle großen Durst. В плохую погоду мы не хотим идти в лес. Bei schlechtem Wetter möchten wir nicht in den Wald gehen. Bei schlechtem Wetter möchten wir nicht in den Wald gehen. У меня есть юбка из черного шелка. Ich habe einen Rock aus schwarzer Seide. Ich habe einen Rock aus schwarzer Seide. Он ест с большим аппетитом. Er isst mit großem Appetit. Er isst mit großem Appetit. После долгого ожидания он уходит. Nach langem Warten geht er weg. Nach langem Warten geht er weg. Она читает эту книгу с большим интересом. Sie liest dieses Buch mit großem Interesse. Sie liest dieses Buch mit großem Interesse. На столе стоит кувшин с холодной водой. Auf dem Tisch steht eine Kanne mit kaltem Wasser. Auf dem Tisch steht eine Kanne mit kaltem Wasser. На десерт мы покупаем свежие фрукты. Zum Nachtisch kaufen wir frisches Obst. Zum Nachtisch kaufen wir frisches Obst. От ангины помогает горячее молоко. Gegen Angina hilft heiße Milch. Gegen Angina hilft heiße Milch.
Ты получишь булочки с прекрасной колбасой и мягким сыром. Du bekommst Brötchen mit feiner Wurst und weichem Käse. Du bekommst Brötchen mit feiner Wurst und weichem Käse. От простуды помогает горячий чай со свежим лимоном. Gegen Erkältung hilft heißer Tee mit frischer Zitrone. Gegen Erkältung hilft heißer Tee mit frischer Zitrone. Утром я умываюсь холодной водой. Morgens wasche ich mich mit kaltem Wasser. Morgens wasche ich mich mit kaltem Wasser. Дословно будет не утром, а по утрам. Morgens, каждое утро, morgens, по утрам. Будет ли сегодня крепкий кофе? Gibt es heute starken Kaffee? Gibt es heute starken Kaffee? Ребенок спит на свежем воздухе. Das Kind schläft an frischer Luft. Das Kind schläft an frischer Luft. В сильный дождь я не иду гулять. Bei starkem Regen gehe ich nicht spazieren. Bei starkem Regen gehe ich nicht spazieren. В хорошую погоду мы хотим пойти в поход. Bei schönem Wetter wollen wir eine Wanderung machen. Bei schönem Wetter wollen wir eine Wanderung machen. В комнате два окна, окна выходят на сад. Im Zimmer sind zwei Fenster. Die Fenster gehen auf den Garten. Лифт сломан, и мне нужно снова подниматься по лестнице. Der Fahrstuhl ist kaputt und ich muss wieder die Treppe hochgehen. То есть подниматься по лестнице, die Treppe hochgehen. На столе в углу стоит телевизор.
Auf dem Tisch in der Ecke steht ein Fernseher. Рядом со столом стоит кресло. Neben dem Tisch steht ein Sessel. У стены стоит диван. An der Wand steht ein Sofa. Перед диваном лежит ковер. Vor dem Sofa liegt ein Teppich. Рядом с диваном стоит торшер. Neben dem Sofa steht eine Stehlampe. Поставь холодильник в угол. Stell den Kühlschrank in die Ecke. Платяной шкаф стоит в спальне. Der Kleiderschrank steht im Schlafzimmer. Повесь картину над письменным столом. Häng das Bild über den Schreibtisch. Повесь пальто на крючок. Häng den Mantel an den Haken. Куда мы поставим стиральную машину? Wohin stellen wir die Waschmaschine? Я очень доволен своей квартирой. Ich bin mit meiner Wohnung sehr zufrieden. Он спрашивает, что ты читаешь. Er fragt, was du liest. Er fragt, was du liest. Я скажу тебе, когда он придет. Ich sage dir, wann kommt. Ich sage dir, wann kommt. Плохо, что он всегда все забывает.
Es ist schlecht, dass immer alles vergisst. Es ist schlecht, dass immer alles vergisst. Он хочет знать, едем ли мы в город. Will wissen, ob wir in die Stadt fahren. Will wissen, ob wir in die Stadt fahren. Я вижу, что ты болен. Ich sehe, dass du krank bist. Ich sehe, dass du krank bist. Он спрашивает, сколько человек работает в вашем офисе. Fragt, wie viele Menschen in Ihrem Büro arbeiten. Fragt, wie viele Menschen in Ihrem Büro arbeiten. Он обещает, что даст мне свой фотоаппарат. Verspricht, dass mir seine Kamera gibt. Verspricht, dass mir seine Kamera gibt. Ты можешь мне сказать, когда ты едешь в Гамбург? Kannst du mir sagen, wann du nach Hamburg fährst? Kannst du mir sagen, wann du nach Hamburg fährst? Я не знаю, сколько это стоит. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Я спрошу его, что он возьмет. Ich frage ihn, was nimmt. Ich frage ihn, was nimmt. Мы много общаемся с моими друзьями. Meine Freunde und ich haben viel Kontakt. Meine Freunde und ich haben viel Kontakt. Каждые пару недель у меня выходной. Alle paar Wochen habe ich frei. Alle paar Wochen habe ich frei. Я никогда не должен был делать уроки. Правда? Ich musste nie Hausaufgaben machen.
Ehrlich? Ich musste nie Hausaufgaben machen. Ehrlich? У меня было так же. Das war bei mir auch so. Das war bei mir auch so. Выскажи свое мнение. Sag deine Meinung. Sag deine Meinung. Я нахожу это неплохим. Или я считаю это неплохим. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde das nicht schlecht. Я это вижу по-другому. Das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Я не хочу терять время. Ich möchte keine Zeit verlieren. Ich möchte keine Zeit verlieren. Посмотрите на график. Sehen Sie die Grafik an. Sehen Sie die Grafik an. Моим любимым предметом в школе была история. Mein Lieblingsfach in der Schule war Geschichte. Mein Lieblingsfach in der Schule war Geschichte. Я проверяю свою электронную почту каждый день. Ich checke meine E-Mails jeden Tag. Ich checke meine E-Mails jeden Tag. Мышка лежит рядом с клавиатурой. Die Maus ist neben der Tastatur. Die Maus ist neben der Tastatur. Ноутбук стоит дороже, чем планшет. Ein Laptop kostet mehr als Tablet. Ein Laptop kostet mehr als Tablet. Планшет намного легче, чем ноутбук. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet.
Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Я люблю быть на улице, так у меня снова появляются идеи для проектов. Ich bin gerne draußen und so finde ich Ideen für Projekte. Ich bin gerne draußen und so finde ich Ideen für Projekte. Я получил очень много лайков. Ich habe ganz viele Likes bekommen. Ich habe ganz viele Likes bekommen. Что это значит? Was soll das? Was soll das? Они очень активные. Sie sind super aktiv. Sie sind super aktiv. О чем идет речь в тексте? Worum geht es im Text? Worum geht es im Text? Я хотела бы оставаться на связи с моими друзьями. Ich möchte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. Ich möchte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. Ты знаешь фильм «Красные браслеты»? Kennst du den Film Der Club der Roten Bänder? Kennst du den Film Der Club der Roten Bänder? Действие фильма происходит в Берлине и der Film spielt in Berlin und der Film spielt in Berlin und действие фильма нелогично. Die Handlung im Film ist nicht logisch. Die Handlung im Film ist nicht logisch. Актеры были просто великолепны. Die Schauspieler waren einfach toll. Die Schauspieler waren einfach toll.
первое место, я выиграл. Erster Platz. Ich habe gewonnen. Erster Platz. Ich habe gewonnen. Жених и невеста носят кольца на пальце. Das Brautpaar trägt Ringe am Finger. Das Brautpaar trägt Ringe am Finger. Когда моя подруга уезжает, то в этом случае я грущу. Wenn meine Freundin wegfährt, dann bin ich traurig. Wenn meine Freundin wegfährt, dann bin ich traurig. Сегодня у меня плохое настроение. Heute habe ich schlechte Laune. Heute habe ich schlechte Laune. Она получила на день рождения открытку. Sie hat eine Karte zum Geburtstag bekommen. Sie hat eine Karte zum Geburtstag bekommen. Как хорошо, вы женитесь. Wie schön, ihr heiratet. Wie schön, ihr heiratet. Ты придешь сегодня? Без понятия. Kommst du heute? Keine Ahnung. Kommst du heute? Keine Ahnung. Он приходит всегда слишком поздно. Я злюсь на него. Kommt zu spät. Ich bin echt sauer. Kommt zu spät. Ich bin echt sauer. Они приносят с собой что-то поесть. Sie bringen etwas zu essen mit. Sie bringen etwas zu essen mit. Мы должны что-то делать, чтобы решить эту проблему. То есть мы должны, wir müssen etwas machen, das Problem или dieses Problem zu lösen. Давайте посмотрим на немецкое предложение. Wir müssen etwas machen, dieses Problem zu lösen. Видите, как легко строить такие предложения. Следующее. Мне нужна зажигалка, чтобы зажечь свечу. Зажигалка, ein Feuerzeug и свеча, die Kerze, если кто забыл. Зажигать, anzünden, то есть глагол с отделяемой приставкой. Нуждаться в чем-либо, да, глагол brauchen. Ich brauche ein Feuerzeug,
die Kerze anzuzünden. Ich brauche ein Feuerzeug, die Kerze anzuzünden. Я остаюсь дома на несколько часов, чтобы отдохнуть. Вот как мы говорим на несколько часов? Ein paar Stunden, так немцы говорят. Ich bleibe ein paar Stunden zu Hause, mich и глагол отдохнуть, ausruhen, тоже глагол с отделяемой приставочкой, поэтому мы скажем auszuruhen. И давайте посмотрим. Ich bleibe ein paar Stunden zu Hause, mich auszuruhen. Нам нужны стеклянные шары и гирлянда, чтобы украсить елку. Нам нужны wir brauchen стеклянные шары, шар, кугель, их много шаров, кугель и стекло глаз. Значит, глаз, кугель и гирлянда. Значит, из чего состоит гирлянда? Она состоит из лампочек, это Lichter, и цепочки, Kette. Eine Lichterkette. Елка. Den Tannenbaum. Мы будем украшать кого что. Den Tannenbaum. Украшать. Schmücken. И постройте предложение из уже готовых немецких слов. Здесь вы можете поставить на паузу и записать самостоятельно данный пример. А мы будем проверять. Wir brauchen Glaskugel und eine Lichterkette, den Tannenbaum zu schmücken. Wir brauchen Glaskugeln und eine Lichterkette, den Tannenbaum zu schmücken. Мы совершаем прогулку, чтобы осмотреть достопримечательности. Но совершать прогулку – это дословно сделать прогулку. Прогулка по-немецки einen Spaziergang. Достопримечательности – die Sehenswürdigkeiten и осматривать, осмотреть, besichtigen. И у нас получается wir machen einen Spaziergang, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Wir machen einen Spaziergang, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Wir machen einen Spaziergang, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Я звоню Паулю, чтобы напомнить ему о нашей встрече. Итак, звонить, anrufen, и здесь у нас будет глагол делиться на две части. Напоминать, напомнить, sich erinnern. Встреча, наша встреча, unser Treffen.
И если мы будем говорить ему, это дательный падеж в русском языке, в немецком это будет винительный падеж. И здесь у нас будет местоимение в винительном падеже им. И постройте предложение самостоятельно. Запишите его в тетрадочку, так вам будет запоминаться быстрее. Итак, ich rufe Paul an, да, у нас приставка отделяется Paul an, ihn an unser Treffen zu erinnern. И смотрим на немецкий вариант. Ich rufe Paul an, ihn an unser Treffen zu erinnern. То есть, чтобы ему о нашей встрече напомнить. Следующее предложение. Я беру такси, чтобы быстро добраться до аэропорта. Ну, брать такси, ein Taxi nehmen, да, мы говорим. Аэропорт у нас Flughafen мужского рода, den Flughafen. Быстро, schnell. А вот добраться, какой глагол будет в немецком языке более соответствовать, чтобы добраться? Достигнуть, да? Дословно достигнуть, erreichen. Erreichen после этого глагола существительное будет стоять в винительном падеже. Итак, ich nehme ein Taxi, schnell den Flughafen zu erreichen. Ich nehme ein Taxi, schnell den Flughafen zu erreichen. Он звонит своему дяде, чтобы поздравить его с днем рождения. Значит, звонить мы с вами только что anrufen, вспомнили. Своему дяде seinen Onkel. Поздравлять gratulieren, который требует после себя дательный падеж, то есть с чем поздравлять? Zum Geburtstag. И поздравлять тоже в немецком языке будет требоваться дательный падеж. То есть здесь будет местоимение им. Итак, что у нас получается? Er ruft seinen Onkel an, ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Смотрим предложение на немецком языке. Er ruft seinen Onkel an, ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Я много читаю, чтобы узнать что-то новое. Ну, читать lesen, много, viel. Узнавать глагол erfahren, что-то новое, etwas Neues. Постройте предложение самостоятельно. И у нас получается Ich lese viel, etwas Neues zu erfahren. И смотрим вариант немецкий.
Ich lese viel, etwas Neues zu erfahren. И переходим к следующему обороту, который у нас приводится вместо того, чтобы, мы скажем statt zu. То есть вместо того, чтобы пойти на прогулку, Йенс помогает своим родителям в саду. Ну, идти на прогулку, гулять, spazieren gehen, помогать, helfen, hilft, своим родителям, seinen Eltern, в саду, im Garten. Расставьте все предложения, все слова в предложении в таком порядке, в каком необходимо. Итак, что у нас получается? Statt spazieren zu gehen, hilft Jens seinen Eltern im Garten. И смотрим. Statt spazieren zu gehen, hilft Jens seinen Eltern im Garten. Следующее. Вместо того, чтобы проверить домашнее задание, мы пишем сначала диктант. Проверять prüfen. Домашнее задание die Hausaufgaben. Писать schreiben. Сначала zuerst Diktant, ein Diktat. И давайте посмотрим. Statt die Hausaufgabe zu prüfen, schreiben wir zuerst ein Diktat. Statt die Hausaufgabe zu prüfen, schreiben wir zuerst ein Diktat. Этим летом, вместо того, чтобы, как обычно, поехать на море, моя семья остается в городе. И здесь мы видим, что наш инфинитивный оборот расположен в середине предложения. Здесь ничего сложного не будет. То есть что получается? Этим летом in diesem Sommer statt wie gewöhnlich ans Meer zu fahren, bleibt meine Familie in der Stadt. Давайте посмотрим на немецкое предложение. In diesem Sommer, statt wie gewöhnlich ans Meer zu fahren, bleibt meine Familie in der Stadt. То есть этим летом вместо того, чтобы, как обычно, на море поехать, остается моя семья в городе. Вместо того, чтобы продолжать работу, рабочие сделали перерыв. Итак, продолжать работу. Можно сказать weiter arbeiten, дальше работать. Machen, да, делать, сделали это у нас прошедшее время. Machten, рабочие. Die Arbeiter, перерыв, eine Pause. И
Попытайтесь записать это предложение самостоятельно. Итак, statt weiter zu arbeiten, machten die Arbeiter eine Pause. Statt weiter zu arbeiten, machten die Arbeiter eine Pause. Я лучше останусь дома, вместо того, чтобы в такой дождь совершать экскурсию. Ну, оставаться. У нас глагол для этого bleiben, zu Hause, да, дома, лучше, либо в такой дождь мы скажем bei solchem Regen. И совершать экскурсию, это как бы дословно экскурсию делать. Экскурсия einen Ausflug и глагол совершать это machen. И смотрим. Ich bleibe lieber zu Hause, statt bei solchem Regen einen Ausflug zu machen. Ich bleibe lieber zu Hause, statt bei solchem Regen einen Ausflug zu machen. Вместо того, чтобы на меня злиться, сделай, пожалуйста, домашнее задание. Итак, глагол злиться, sich ärgern. То есть, что у нас получится? Mich, да, на меня mich. Сделай. Мы как бы обращаемся к человеку, с которым мы на «ты», повелительное наклонение, mach, да, пожалуйста, bitte, и домашние задания, die Hausaufgaben. И смотрим. Statt mich zu ärgern, mach bitte die Hausaufgaben. И смотрим вариант. Statt mich zu ärgern, mach bitte die Hausaufgaben. Вместо того, чтобы отнести старый компьютер в ремонт, она купила себе ноутбук. Старый компьютер. Den alten Computer. В ремонт. Zu Reparatur. Отнести, нести, bringen. Купила. Да, глагол kaufen. В прошедшем времени kaufte. Себе. Sich. Ноутбук. Einen Laptop. Попробуйте построить предложение самостоятельно. И что у нас получается? Statt einen alten Computer zur Reparatur zu bringen, kaufte sie sich einen Laptop. И смотрим. Statt den alten Computer zur Reparatur zu bringen, kaufte sie sich einen Laptop.
Следующее. Вместо того, чтобы в такой дождь оставаться дома, они идут гулять. В такой дождь, в этот дождь, можем сказать. Bei diesem Regen. Дома. Zu Hause. Оставаться. Глагол bleiben. Идти гулять. Spazieren gehen. И смотрим. Statt bei diesem Regen zu Hause zu bleiben, gehen Sie spazieren. И немецкий вариант. Statt bei diesem Regen zu Hause zu bleiben, gehen Sie spazieren. Вместо того, чтобы позавтракать дома, господин Шнайдер идет в кафе. Завтракать frühstücken, дома zu Hause, идет идти gehen и в кафе идти куда? Ins кафе. И переводим. Statt zu Hause zu frühstücken, geht Herr Schneider ins Café. Statt zu Hause zu frühstücken, geht Herr Schneider ins Café. Вместо того, чтобы позвонить своим родителям, она написала им электронное письмо. Итак, звонить anrufen своим родителям ihre Eltern. Она написала. Здесь мы будем использовать perfect. Значит, sie hat geschrieben, им, ihnen, электронное письмо, eine E-Mail. И попробуйте записать это предложение самостоятельно. Итак, statt ihre Eltern anzurufen, hat sie ihnen eine E-Mail geschrieben. И смотрим. Statt ihre Eltern anzurufen, hat sie ihnen eine E-Mail geschrieben. Значит, наша частица zu заняла место между глагольной приставочкой и самим глаголом. И переходим к следующему обороту, когда у нас оборот переводится отрицанием «не» и глаголом, который является деепричастием. Итак, значит, возвращать zurückgeben, да, то есть давать назад zurückgeben, мне, mir, мой паспорт, meinen Pass, да, наш оборот ohne, и заглядывая вовнутрь, смотря вовнутрь, у нас глагол есть hineinschauen. То есть глагол с двух частей, поэтому наша частица zu будет стоять внутри. И что там у нас получается? Der Polizist gibt mir meinen Pass zurück, ohne hineinzuschauen. Давайте посмотрим. Der Polizist gibt mir meinen Pass zurück,
ohne hineinzuschauen. Мы несем наши чемоданы сами, не взяв носильщика. Ну, нести tragen, наши чемоданы, unsere Koffer, сами, selbst, и носильщик Gepäckträger, то есть мужской род. И глагол брать nehmen. Wir tragen unsere Koffer selbst ohne den Gepäckträger zu nehmen. И смотрим немецкий вариант. Wir tragen unsere Koffer selbst, ohne den Gepäckträger zu nehmen. Водитель едет через перекресток, не останавливаясь. Водитель. Der Autofahrer. Через. Это у нас будет предлог über. Перекресток. Die Kreuzung. И останавливаться глагол halten. И у нас получается der Autofahrer fährt über die Kreuzung ohne zu halten. Der Autofahrer fährt über die Kreuzung ohne zu halten. После душа господин Шмидт едет сразу в офис, не завтракая. После душа. Nach dem Duschen. Значит, ехать. Fahren, fährt. Сразу. Sofort. В офис. Ins Büro. И завтракать. Frühstücken. И что у нас получается? Nach dem Duschen fährt Herr Schmidt sofort ins Büro, ohne zu frühstücken. Nach dem Duschen fährt Herr Schmidt sofort ins Büro, ohne zu frühstücken. Следующее предложение. Министр продолжает говорить, не отвечая на вопросы. Ну, министр – это der Minister. Продолжать говорить spricht weiter, то есть говорит дальше. Отвечать antworten на вопросы auf die Fragen. И смотрим. Der Minister spricht weiter, ohne auf die Fragen zu antworten. И смотрим. Der Minister spricht weiter, ohne auf die Fragen zu antworten. Он продолжает работать, не делая перерывов. Значит, продолжает работать, работает дальше. Arbeitet weiter. Перерывы. Pausen. И делать machen.
И у нас получается arbeitet weiter ohne Pausen zu machen. Arbeitet weiter ohne Pausen zu machen. Последнее предложение. Все сидят, ничего не говоря. Alle sitzen, ohne etwas zu sagen. Alle sitzen, ohne etwas zu sagen.